Ku rutonde rw'amakompanyi y'indege 10 meza ya mbere muri Afurika rwakozwe na Skytrax mu mwaka w'ibihumbi 2021, Rwandair kompanyi y'igihugu cy'u Rwanda ikaba yaraje ku mwanya wa 7. Wakwibaza uti ese bagendera kuki bajya gukora uru rutonde? Nanone ukongera ukibaza uti se ni izihe kompanyi zindi zo mu karere zaje kuri uru rutonde? Tukaba tugiye kurambura iby'uru rutonde muri iki kiganiro. Uyu munsi rero tukaba tugiye kureba urutonde rw'amakompanyi 10 meza ya mbere muri Afurika atwara abantu n'ibintu akoresheje indege. Ni ukuvuga ngo uru rutonde rwakozwe n'ikigo Skytrax. Tubanze tumenye Skytrax ni ikigo bwoko ki. Skytrax akaba ari ikigo cyashinzwe mu mwaka w'1989. Gishingirwa mu bwami bw'Abongereza mu mujyi wa London. Kikaba gikora ubushakashatsi ndetse n'ubugenzuzi kuri serivisi zitangwa n'ibibuga by'indege ndetse n'amakompanyi ashinzwe gutwara ibintu n'abantu akoresheje indege cyangwa se inzira zo mu kirere. Nyuma icyo kigo cya Skytrax kigashyira ayo makompanyi ndetse n'ibibuga by'indege mu byiciro bitandukanye bitewe n'ibisubizo byavuye mu bushakashatsi, hagendewe ku bunyamwuga n'ubuziranenge izo kompanyi zitanga, haba ku bibuga by'indege, haba mu ndege cyangwa se haba mu miyoborere yabyo. Hakaba hagenderwa ku bintu cyangwa se serivisi ziri hagati ya 500 ndetse na 800 kugira ngo icyo kigo cya Skytrax kibashe gushyira ayo makompanyi muri ibyo byiciro bitandukanye. Ntabwo ari abakiriya b'ibyo bigo b'ayo makompanyi batora, ahubwo hakaba hari komite cyangwa se urwego rushinzwe kugenzura no kwiga no gukora ubushakashatsi ku mikorere na serivisi y'ayo makompanyi. Reka turebe ubwoko bw'ibyo byiciro buhari. Hakaba hari ibyiciro bigera kuri 5. Icyiciro cya mbere kikaba ari icy'inyenyeri 5. Ni ukuvuga ngo amakompanyi ari muri iki cyiciro akaba afite serivisi ziri hejuru, mbese serivisi bavuga ko ari nta makemwa, haba mu ndege, haba ku bibuga by'indege cyangwa se haba no mu miyoborere y'ayo makompanyi. Ikindi cyiciro cya kabiri akaba ari icyiciro cy'inyenyeri 4. Kompanyi ziri muri iki cyiciro cya kabiri cy'inyenyeri 4 ni ukuvuga ngo ziba zifite serivisi nziza, haba ku bibuga by'indege, haba mu ndege mo imbere ndetse haba no mu miyoborere. Icyiciro rero cya gatatu akaba ari igifite inyenyeri 3. Kompanyi ziri muri iki cyiciro ni ukuvuga ngo zitanga serivisi ziri mu rugero, ariko izo serivisi zikaba zemewe mu ruganda rwo gutwara ibintu n'abantu hakoreshejwe indege. Hakaba hari ikindi cyiciro cya 4 akaba ari icy'inyenyeri 2. Hano muri iki cyiciro ntabwo serivisi ari nziza, nta nubwo zemewe mu ruganda rwo gutwara ibintu n'abantu ukoresheje indege. Icyiciro cya nyuma akaba ari icy'inyenyeri 1. Aha hantu cyangwa se muri uru rwego akaba ari urwego rwa nyuma, nta gahunda bagira mu byo bakora, haba mu ndege, haba mu miyoborere ndetse haba no ku bibuga by'indege. Mu biganiro byacu bitaha tuzarebera hamwe byimbitse iby'ibi byiciro, tubashe kureba n'amakompanyi abibarizwamo. Kompanyi duhereyeho ya mbere akaba ari Fastjet, ibarizwa mu gihugu cya Afurika y'Epfo, gusa n'Ubwongereza bukaba bufitemo imigabane. Ikaba yaratangiye ingendo zayo ikorera mu gihugu imbere cya Afurika y'Epfo, gusa nyuma iza kugenda yagura imiryango, iza kujya muri Tanzania mu mwaka wa 2012, Zimbabwe mu mwaka wa 2015, iza no kujya muri Mozambique mu mwaka wa 2017. Gusa ikaba ifite intego y'uko ikoresha ingendo zayo zihendutse. Ikaba ifite indege 4 ikoresha muri izo ngendo zose, haba imbere ndetse no kujya hanze y'igihugu cya South Africa. Kompanyi iri ku mwanya wa 9 rero ikaba ari Egyptair cyangwa se kompanyi y'indege y'igihugu cya Misiri, ikaba ifite icyicaro kuri Cairo International Airport. Iyi ndege ikaba igira ingendo zo mu gihugu ndetse no mu karere Misiri iherereyemo, nko mu Burayi, mu gace k'i Burayi, Aziya no muri Amerika y'Amajyaruguru.
Iyi akaba ari imwe mu makompanyi akomeye muri Afurika, ikaba ifite indege zirenga 68 z'ubucuruzi. Ikaba yarabaye umunyamuryango w'ishyirahamwe ry'amakompanyi y'indege Star Alliance mu mwaka w'ibihumbi 2008. Kompanyi iri ku mwanya wa 8 akaba ari Fly Safari, nayo akaba ari kompanyi yo muri Afurika y'Epfo, ikaba ifite icyicaro Johannesburg. Ikaba yo yikorera ingendo ziri lokali cyangwa se z'imbere mu gihugu gusa, ikaba ifite inzira zigera kuri 5 cyangwa se aho igwa ahagera kuri 5. Ikaba yaratangiye gukora mu mwaka w'ibihumbi 2014. Ubu ngubu kugeza ubu ikaba ifite indege zigera kuri 16 za Boeing. Kuri rwa rutonde rwacu n'ubundi indege iri ku mwanya wa 7 akaba ari Rwandair, akaba ari kompanyi tumenyereye y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikaba ifite inzira nayo zirenga 30, ikaba ijya muri burengerazuba bwa Afurika, muri Afurika y'Epfo, ikajya no muri Afurika yo hagati, ikajya muri Aziya, ikajya n'i Burayi. Ikaba ifite igicumbi ku kibuga mpuzamahanga cya Kigali i Kanombe, mwese murahazi, nako ndakeka benshi barahazi. Rwandair akaba ari kompanyi iri kwihuta cyane mu iterambere, ikaba ifite intego yo gutanga serivisi z'indashyikirwa, umutekano ndetse zigera kuri buri wese mu bwikorezi bwo mu kirere. Ku rutonde rwacu ku mwanya wa 6 hakaba hari Air Seychelles, ikaba ari kompanyi y'indege y'igihugu cya Seychelles, ikaba ifite icyicaro ku kirwa cya Mashi. Ubu ikaba ijya mu bihugu byinshi bya Afurika ndetse ikabasha kujya muri Aziya yo hagati n'iburasirazuba. Ikaba yarashinzwe mu mwaka w'igihumbi 1928. Mu mwaka w'ibihumbi 2014 Air Seychelles ikaba yarashyizwe mu cyiciro cy'inyenyeri 4, ikaba yaragishyizwemo na Skytrax nk'uko twabibonye mbere, kubera ko yari ifite serivisi z'indashyikirwa muri business class, kuvuga mo imbere mu ndege, ndetse n'uburyo abagenzi bakirwaga imbere mu ndege, cabin crew services. Twagiye ku mwanya wa 5 kuri rwa rutonde rwakozwe na Skytrax, akaba ari kompanyi ya Air Mauritius, akaba ari kompanyi y'igihugu cya Mauritius, ikaba ifite icyicaro Isuosagur Ramugoram International Airport, Port Louis, mu murwa mukuru wa Port Louis. Yatangiye gukora mu mwaka w'igihumbi 1972, ikaba ifite ingendo cyangwa se inzira ziri direct, zigenda ku kanya ntaho zihagaze, zigera kuri 23. Ikaba ifite n'izindi nzira cyangwa se ahandi hantu igwa harenga 100, ariko ikaba ifatanya n'izindi ndege kugira ngo n'andi makompanyi y'indege. Ku mwanya wa 4 hari Royal Air Maroc, yashinzwe mu mwaka w'igihumbi 1953 mu kwezi kwa 7, nyuma y'uko hari hihuje amakompanyi abiri, yahoze yitwa Air Maroc ndetse n'indi yitwaga Air Atlas. Ubu ngubu iyi kompanyi ya Royal Air Maroc ikaba ifite icyicaro kuri Casablanca Anfa Airport, ikaba ifite inzira zirenga 100 ikorera imbere mu gihugu ndetse n'izindi ziri mpuzamahanga. Twagiye ku mwanya wa 3. Mwanya wa 3 ni uwuhe? Hariho Kenya Airways, ni abaturanyi, akaba ari kompanyi y'indege ikomeye muri Afurika, imwe mu ziri imbere hano muri Afurika, ikaba igwa mu mijyi ikomeye yo ku isi. Mu mwaka w'ibihumbi 2016 ndetse n'ibihumbi 2017 ikaba yarahawe igihembo cyo ku isi cyitwa World Traveler Award for Africa Leading Airline, also known as Africa's Pride cyangwa se ishema rya Afurika, kubera serivisi zayo z'ikirenga. Twagiye ku mwanya wa 2, wakibaza ngo hari iyihe? Wowe urumva hari nk'iyihe? Ku mwanya wa 2 hari South African Airways, ikaba ifite igicumbi mu mijyi 2 itandukanye, Johannesburg ndetse na Cape Town. Niyo ya mbere muri Afurika y'Epfo, South Africa, kandi ikaba ari na kompanyi ikomeye ku rwego rwa Afurika, kandi akaba ari kompanyi y'igihugu cya Afurika y'Epfo. Ni kompanyi ya leta ishinzwe gutwara ibintu n'abantu mu buryo mu nzira zo mu kirere, igengwa na leta ya Afurika y'Epfo. Ikaba ifite inzira cyangwa se ahantu ishobora kugwa
henshi cyane ugereranyije, hari muri Amerika y'Amajyepfo, Amerika y'Amajyaruguru, muri Aziya, muri Australia, mu Burayi, kandi ikaba ari n'umunyamuryango w'ishyirahamwe ry'amakompanyi y'indege Star Alliance, ikaba yarabaye umunyamuryango mu mwaka w'ibihumbi 2006. Twagiye ku mwanya wa mbere, murakeka ari iyihe? Twakomeje kuvuga amakompanyi menshi atandukanye, ariko hari izina rikomeye utigeze wumva, ndakeka Ethiopian Airways akaba ariyo iri ku mwanya wa mbere, akaba ari imwe mu makompanyi manini kandi ayoboye ayandi ku mugabane wa Afurika. Ikaba ifite ingendo zigera kuri 60 mpuzamahanga, haba muri Afurika, ku mugabane w'i Burayi no muri Aziya ndetse no muri Amerika y'Amajyaruguru. Ikiyongeye kuri icyo, ikaba ifite n'izindi ngendo z'imbere mu gihugu, local destination. Ikaba ifite nanone kandi umwihariko wo kugira indege nyinshi zo kwikorera imizigo cyangwa se cargo international. Ikaba ifite indege zo kwikorera imizigo mpuzamahanga. Ikaba yarabashije kwihuza n'ishyirahamwe ry'amakompanyi y'indege Star Alliance mu mwaka w'ibihumbi 2011. Urwo ngurwo rero akaba ari rwo rutonde rwakozwe na Skytrax mu mwaka w'ibihumbi 2021. Mwakoze cyane gukurikira iki kiganiro. Niba hari ikibazo wagize wagishayaringa muri comment, ubundi niba utarakoze subscribe ugakora subscribe ku Ndege News. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza.